nan dam cheu na mo lungli post thongchimnak in nan kut kanen tlai than ha thongni kum kolokum thum Biangreithlep ni kolani nga Zinglei Thawngchimnak kan rak phan than tu jing kan chimding mi thong pangtlang tar cheu khat na chu SAC ra rangni ukna kalak no in chin mi phunna chunga chungle invoice somsri la voice ri langa ka mi pi somruk la pali leng annun na kalyam karen ramkol BGF ra rang sakhan KNU KNLA ni lu hnoin an ka ra rang pangaleng an thi Indo peng motai munram ka dauna ka SAC ra rang hlenga leng an thi jipyo penga khwami pakul tuk SAC ra rang ni an tlein ha Thailand rama Myanmar minau BIL nak ronga namso nakin pakhat achi ti mi thongle thong pangdang na an raksalai SAC ra rangni ukna kalak nu in chin mi phunna chunga achung le invoice somsri le voice ri leng aka mi pi minung somruk le pali leng annun na kalyam SAC ra rangni sham in nol ngai nak alak nu thongni kumkulakum khat kum in thongni kumkulakum thum April ni som thum tiang a chinram kul chungle kale pangkom chunga chungle invoice somsri le voice ri nak tlomlo akatia Institute of Chin Affairs ICA ni chathan achwa chuban tukin SAC ra rangni chunglei ka dawnak voice somsri le voice ri lang atwa mironga mipi somruk le pali nak tlomlo annun na kalyam e mipi in le byak nak le in zal somli le pasri leng arok tia chathan an chwa mia an lang tarchi SAC ra rang le chin mi hriam tlai phun ha karlaka ka dawnak voice sri tuk leng achwa pin a chunglei in voice somsri le voice ri lang ka dawnak atwa he si Sham in uknak ala tu SAC ra rang chu Myanmar ram chung hun ki ba ka daw an si chu ka daw nak atambik nak mun apathum nak chu chinram kul chunga hin asitia Institute of Chin Affairs ICA ni chathan an chuamia an langtar chi Karen ramkul BGF ra rang sakhan KNU KNLA ni lu hnoin an ka ra rang pangaleng an thi Karen ramkul phapun pengkom kateji khwale Thik asome karlaka SAC ra rang kutang Border Cut Force BGF ra rang kai sakhan chu Current National Liberation Army KNU KNLA ni lu hnoin an ka na cha a BGF ra rang boi pakhat tel in panga nak tlomlo an thi tia KNLA brigade fight ni maini kulinili a chathan an chwa Alwan cha main kul zana BGF ra rang sakhan chu Current National Liberation Army KNLA brigade fight chungtel battalion zala panhi le tat khoina fon ni lu hnoin an ka na hi asi Border Cut Force BGF ra rang na moto pakhat zong mai in an khangpek chin ha BGF thongkhat la hlai thum ra rang polni apong kam khwan ha chu alwan cha mai ni hlai kwa zinga hriamngan in an ka na cha a tol chungmi kumkulakum khat ni hliam ma atwari mipi in ni zong arok tia Korean National Liberation Army KNLA brigade fight ni chathan an chuamia an langtar chi Indo peng motai munram ka dawna ka SAC ra rang hlenga leng an thi Sakai ramthen Indo bang motai munram chung yotaya khwa pongka dauna ka SAC ra rangle achimi hlenga leng an se changtia ABSDF hlathlai tu tuanvo ngai tu ku soni achim Maini kulani thumzinga bamma upang chungral bom tu dinga nanta khwain arak chok mi tama somsri le pasri in SAC ra rang thajang zakha shrong le khamaya zali le somruk le pakhat in SAC ra rang thajang som re shrong chu yotaya khwa ponga mi piral kap ABSDF le PDF tang ti phufon nani an ka na cha kap ni kar ka daw nak fak ngai achwak tia thai asi chu ka daw naga SAC ra rangle achimi na rok pol chu SAC ni yotaya khwa an lupi na tia mitmu tu na sin in kan thai kho SAC ra rangle an fak ngai cha a vanlong in ka bom dinga ralbom tu ako a upina hriamngan zong in aka bom na tia ABSDF hlathlai tu tuanvo ngai tu ku soni khatida achim Kadaw nang huna SAC ra rangni raltuk nak vanlong panhi in voiret tiang bom athak pina Indo khopi mun akhwarmi SAC ra rang in hriamngan in aka bom na cha a yotaya khwa phungki siang in arok chupina Indo PDF battalion panhi in ralka panhi ni hliamma antwar tia achimchi Mubli athil promoto SAC ni hriamngan in an ka cha minung pakhat athira hrilna umnak jet vanlong in bom an thak Shen ramkul le karen ramkul ramri mube khopi a thil promoto pakhat chu SAC ra rangni hriamngan in an ka cha mipi pakhat anun nak aliam chupina ra hrilna umnak khemzong SAC ra rangni raltuk nak vanlong in bom athak na cha a mipi in ni arok tia mube hriam tlai MB PDF in tonvo ngai tu pakhat ni achim
Aluan cha mai ni kulin ni a mu bie khopi pong tlang chunga umhun a khormi SAC ra shangni du po in an ka mi riam ngan ni thil promoter pakhat a khen cha a motor zul tu pa anun nak aliam hi asi mai ni kulani thumzan simalam pakwala cheu tluk zonga mu bie khopi umra shel mi na umna khem chu SAC ra shangni jetwan long in pom athak cha mi pi in ni arok tia MBPDF in ton vo ngai tu pakhat ni chim SAC ra shangni sian ramkul phe khung khopi le kran ramkul ral sial mi pi na an umna khem le si in ha chu tin chi in bom athak lang mang cha mi pi na ni vanlong thong nan thei a chun khur chunga nan lut na lai tia mu bia mi pi ral kap MBPDF ni than cha an chwa jipyo penga khwami pakul tuk SAC ra shangni an tlai na jipyo peng chau kangya khwa minung pakul tuk na chu maini kulin leasing swimelam pakwa tuka SAC ra rangni tlai in an kalpi na tia tol chungmin hani an chim chazin an rak eken I an tlai na lungshin mi na chu an in an kuldi nu a lu no in an tlai mi na zong an dilak minung pakul tuk an tlai na chungkhara pabik a umlo mi na chu an nupi le an tlai na tia khwa mi pakhat ni chim mai ni kulani thumni a yi phiole chawkangya khwa kar bompu anak achuan hu in khwami an tlai na hi si bompu anak ronga SAC ra sang boide upakhat zong a hliam cha a khwami moto in an phurtia achungle upani achim hi bompu anak chu mi zai thil to mi asi thai asiri lo Sakai Mandalele Erawati Ramten a ninhi chunga khoboi pali tha antong Sakai Mandalele Erawati Ramten ninhi chunglonga SAC ra shangni rian pek mi khoboi minung pali tha an sina kong tol chung PDF ni an langtar mai ni kulani thumni a shwebu khuchung thil choka akalmi khoboi bumin chu kan ka tha tia flying drogong force ni an langtar ama ni chun khochunga achol changmi yuji pol umnak chu SAC ra rangsina thongpang pek nak atwa I mi pi chunga zerel lole atwa sarnak athat lopin a khwaltlung chajin check in tangka hal amhang mi zong asisa atu bantuk in kan tha hi asitia PDF ni chun an langtar chi mani lila zan swimelam pariat luka Erawati Ramthen ingapu peng ongkung khwa boy jo winzong siam tai phu pakhat ni an tha ve Maini kulinali Zinglei Thawngchimnak pasri tuka Mandalay Ramthen nganzung peng khote SAC ra shangrian pek mi khwaboy tanzolin le zalamma khwaboy na chu zudora an thutlewa an panhi in kan tha na tia TGYR Youth Guerrilla Counter Revolution LPDF ni an langtar ve la shu khwa ni khatchunga hliamma umlomi mi rok pathum an charna Sian ramkul chaklai la shu khwa chunga maini kulani thumni khachung longa an takpum chunga hliamma zai man umlomi mirok pathum an charna tia tol chungmi ni an chim mirok an charmi na hi sangchungmi thongpang pek nagin mi bom chan tu na ni an lakna e mi zai an city zong thai an si lo cha mi bom chan tu li la ni an vi pyak na athi min ha hi sangdang chewa an thi cha an takpum chunga hliam ma zong umlo kumsom thum kumsom rukla kumnga le patung nau thirol an sin ha an thi nak arwang kan ngal khori lo lam chunga an thi cha chungkhar an nge lo cha ma te athi mi ti in record kan to an ha tia mi bom chan tu phu pakhat ni achim mai ni kulani khazing le swimelam pakwa tuka mi zai si thailo mi pa mi rok pakhat zong an rak charbal chang tia kan thai Long lun khwa lawa ka zung ka daw nak ronga khwa mi minung pali an tlai na tanin tari Ramthen dawai pengkom long lun khwa lawa ka zung chu PDF ni maini kulani thuma an ka cha Deputy Staff Officer pakhat athi SAC ra rangni khwa mi minung pali an tlai na tia tol chungmi na ni an chim maini kulani thum jing swimelam thlai khat la som nga a PDF tang ti phuna ni cycle in lawa ka zung saya pha zungle palik sakhan na chu an rak ka na Atuni maini kulinali a SAC ra rangna chu valai phurnak moto pathum khat thajang somre tuk na chu hu an si ra lam selding in tim to ado an si tia to chungmi pakhat ne chim PDF ni lawa ka zung an ka naka Deputy Staff Office maintain kum somli lokumli athi zungrian tuan pakhat zong hliam atwar zungchung thil ri zong an rok ngai tia to chungmi hani an chim Athi mi pahi avun itil nak tharuk tluk arsi athi ruang khwami minung pali chu tlai antong hi pa thi na konga an tlai min ha hi zai man ani pe tlai lo tia khwami pakhat ni chun achim Rakhain ram bom nak ape tu wai hi ong te phu an thla than na
จะเจียลเทียมซองอสีมีบอมชันนักเรียนซองอดวนมีไว้หิงอองและอนาวลันหาจูไม่นิกุลนิลินีอะ SAC ราทางนี้อันทะทันนาเตียในเนียมนานีอันชิมไว้หิงอองอัฟนูเลเรียนตวนหอยประคัดนาจูไม่นิกุลนิลีซิงเลยอะสายพานีอันทะทันนาอามาไว้หิงอองซองซิมิลัมเพลคัตอันทะเวอันมาเฮเรียน20มียังคงคว้าบูซิงมีบอมอินมินุงปัญหินหาซองอันทะชินหาเตียในเนียมประคัดนี้จุนอชิมไว้หิงอองและอัฟนูเตลอินเรียนตวนหอยประคัดยังคงมีบอมชันตุพูอินมินุงปัญหิอันดีลักปังอาอันซีมันหาผู้จูปงนาจุนแปงกลาชองขวาดินตีบอมนักแปกดิงอินอันกัลปะไม่นิกุลนิทุมซานเลยอะอามินจุนขวาปงอา SAC ราชังสายพานีอันรักเลยนายไม่นิกุลนิลีอาอตุบันตุกินอันทะทันนาเตียกันไทยThailand ram Myanmar minau bia el nak ronga nam so nakin pakhat athi Thailand ram Bangkok khwa pong samu pakan Bangkok ma in khada ti mi Myanmar minau na a hlo fa mi panhi na chu bia el nakin nam so nakin menung pakhat athi tia Thailand ram thongjam chani an tial maini kulini thumjing leya Thailand ram a hlo fa in rian atun mi Myanmar minau panhi in khan pakhat a ti mi na chunga zopeng kumkul tuk chu in khan maya nam ha he arwak an char tia thongjam chani chun an langtar Thil sining adik mi asikaw zairong ada thil achan ning asiti mi tu chu kan ngal ri lo nam so tu pa chu CCTV zone hu aplik ni an tlai changtia Myanmar mi bom chan tu pakhat ni achim nam in aso tu mong nan kum kolokum nga tuk chu palik ni an tlai I bahalnak an tu aleu asitia kan thai tu zing kan Thawngchimnak chu ma vialin kan dong tari lai lungmali post tha jang akan pe tu nan dilak chunga kan alom tok lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe kan top yak choding in kan som na